dengan peduk Al-Khazini. Pamati tempo nak bojeng. Anapa? Biasa berjemaah pada Rabu. Saya itu Nabi Allah berngaki tempo nak berjemaah. Padahal bekto sehari ni kekancek leken cek 12 jam. Apa mek pah keker tempo nak bojeng. Sengaja meniking ketepaan Nabi Allah tepat tempo nak bojeng sehingga sahid akal tekel kesah. Al-Khazini salah sahid tempo nak jauh dari orang tua, sahid tempo nak nyari ilmu, sahid tempo nak kekeri bereng-bereng. Man mata bil hadam ni kesahid. Pas sahid dalam keberadaan bojeng kasabau ong sahid akal tekel si Al-Khazini seseta kasaku leku bani karo masuk swarga depak ke dalam panyonok polen celecaci ke di dalam nasi daleman boleh artinya cek selamat tak sabar Rabu mungkin macam cek sedih nah tapi justru bulan akhirat si ontong ketika disah yang tinggal saja ni kamantir selamat dan mantir tak kerem pada pun dukian ni ka yenjo tak kompian pahalon caki ya mari nah keng mantir pada selamat keng selas tadi terjadi ni kah kak ditah kak bisa tak rogi kak bisa untung raja pada Rabu kula benajunan king menteri terus selamat setuju amin alah ya so mo dia makake dah lokean saja jadi ngemat ya si bedepung kana tena di ngesu pabungkon reading mesti ya bulan mesti ya tak milo sangkulan tanah dah aduh kok tak kuat kana la ilaha illallah Bada tidak iya nanti kukul. Oh Laila, mun Laila nyapsap sudah jadi. Tak kira bula sengabes, glowing mun muana king sayang ker sokona. Hah? Okay. Laila ngambek kok. Terus aki mun tak iki bemule ya. Mun laki sing ngambek takok gula keng mun bini elang. Ya ora nyanda. Tapi tanam ambu hula makan yu. Boleh sampo nyarian janda ambu makan. Ambu melelabuh sebab ka Honda. Mun ki ngoda tak tumbuh oben. Kula ambu senyari janda menemu nyari separaben Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Fassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwwata illa billah Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Qul bifadlillahi wa birahmatihi Fabidhalika falyafrahu Sadaqallahul azim. Ajunan Semulja Kiai Muhayyad, ajunan Kiai Tohar, Kiai Jauhari, Kiai Misnu, Kiai Ihsan Ikhwani, ajunan Kiai Muzammil, Kiai Haji Abdul Ghafur, ben sateja para kiai nuun saporah. Tak bisa nyebut saja karena terbatas pangauning badan kaula. Kepala Desa Kukul Bapak Ahmad Hidayat, Sahibul Manzil wa Sahibul Hajah, Bapak Patliyah sekeluarga. Saya kesempatan mangken abadaki acara maulid seegandeng kelaben haul almarhum Latif atau Pak Mahiyah. Ben tak kalib jamiah solawat. Apa? Solawat Nariyah. Ben sateja para hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek sateja ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan sateja imul jaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah ekasokan ditapangki apolong samangken dalam keadaan sehat. Semoga ajunan sateja terus paringi kesehatan
zahir batin. Amin. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semangkin ala kotoat, semoga kaula benajunan paring istiqomah. Amin. Para Rabu solawat ben salam ngiring atau raki dek Gusti Kanjeng Nabi sesaat semangkin kaula benajunan akompol keng untuk ngakungaki aja raja aki kelahir na Gusti Kanjeng Nabi. Semoga kaula benajunan semangkin ngakungaki lahir Gusti Kanjeng Nabi kak dinto para Rabu termasuk orang-orang seebek Nabi Nabi Muhammad kalaben syafaat. Amin Allahumma. Apa napa mi syafaat para Rabu seekapar lobi kaula ajunan syafaat ni pertolongan sebekal kaula bi kaula ajunan ketika kaula ajunan budian paca ke akhirat. Nika syafaatnya mana? Apa napa mak syafaat saya tabeng amoloten terus syafaat maca solawat terus syafaat. Apa mak syafaat saya selalu coba baca. Haji ya siapa ini minta syafaatnya? Jangan sahabat syafaat. Cek sampai sahabat ini minta syafaat sekali. Apa mak syafaat? Karena kaula ben ajunan ketika masuk dek ke akhirat mun bening ngangkui jalur syafaat kaula ben ajunan nikah ko betir takut teti orang tak selamat. Mak segak dito para Rabu. Tore. Makin kaula ben ajunan dengan cak makhluk sosial. Kula benajunan patang nolong, kula benajunan patang ngemban, kula benajunan patang abentoh. Odi ekukul telanakan ni kula ben sampean ka. Amuso ben reng made je, reng cilau, reng cubara ben reng mate mor nolongi. Benyaan saya nolongi ben saya amuso, bener. Kula benajunan mangke tunya nikah para Rabu atau kar ben epar tikal korban bini nasarmu ki andi anak boleh insyaallah. Engki. Mulai ke ada kapan hari deh. Hah? Mbian. Sudah tengkol berapa? Mbian kol senapa? Oncengan kol berapa kan tuh nih? Nah? Oncengan? Berarti benih kulis salah tuan rumah ngade gelung onceng mbian. Leh, kan tuh nih kan acara kan ngampung dek ke daerah Pelengaan para Rabu dek ke Bunangkah. Kulah ibu nangka ni ke bek de duhur. Tadi kan tuh soro onceng bek de asar pokok lempak. Jadi sedang mon kulah de pak setengah le, mak ko lempak kining setengah jam dan bede kan tuh. Tapi kan terus kadang seni kau rek tak tak sempurna jadi pak ngawal. Justru sejan tak sempurna mon oncengan dia pengada. Kulah makin acara mak abid lobi sejam pian kilo apa jeung asar. Makin bian meri apa aja nggak mbak mana mau datang mulai kilo kol dua bian lesolan bener lesok ya tinggal ada gula mega pidato sampai murid bian tak kira aku lihat pakunda ya kan toh dusun tengah berkat bi tibi yang mun pai sampai pukul setengah 6 haram dek kita pak gebung kau tak colong holil je lanceng kana ego harap kak billahi tengah foto ngesaden teh kol dua ongkum masih datang. Oke, berarti benih salah nak gula ki. Gula ka pengundang ke Abdul Ghafur ke benda saya ngak undangan buat asar, acara buat asar. Yaman kak mana minta buat asar undangan gula. Tapi terkadang teko tak sampurna, ngi bahagian tak sampurna jangan senika. Ngi gula maka pidato abid pun tak abojeng billahi tak apa apa ngasih dan pun tak abojeng asar. Ngi tekel tu 15 menit takik Pak Mulya. Harapa. Berapa sana nanti berapa jam? Hah? 2 jam saya dentek 3 jam tetimpian saya dentek kuda 3 jam saya nyuruh dentek siapa bu memang kok saya ketemboknya kuda saya cek bungan dia pun pengajian kuda tak dentek jadi kuda ku tanya lagi siapa saya ceramah Hulil Yasin lepas mulai kapi nyaman kuda dapat tahu saya ceramah akan mulai berkat mulai lagi ya kuda Allahumma sholli ala Muhammad. Apa jadi dengan ibu nangka kulik kan merembang pengajian ni kan merembang pagi gila kul 10 larangan selampar di larangan selampar kul 12 kul pangan leda ke daerah Candi Burung di Candi Burung pangan leda ke Bunangka pangka kantoh ontong laki aja bini arimbi kuda lan Allahumma sholli ala Muhammad.
Tinggal kalau bertengah hajat mun kita apa jeung asar tak ning bidabit. Terus lagi nah. Hah? Patoro. Bejeng nai patoro. Oh iro bejeng aki ka orang. Mayung kok sa bejeng aki na mayu. Mak dia lapah mangkat sekali ke alam bersemu. Oh cak dah bejeng bai patoro. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa mak syafaat pada Rabu? Kau udah benajunan iman gak aman syafaat. Karena gula ben sampean ni kamun iya akhirat ni kalopot dari syafaat. Gula ben sampean ni kata kita selamat secara akal. Apa sebab? Makin gak gula ben sampean amos so bendeng cedaja ring celau nolongi. Amos so bendeng celau ring cubara nolongi. Keng budian depak ke akhirat napa boleh celau cedaja cubara cu timur para Rabu. Napa boleh cubara cu timur cu kemi. Mun la masuk ke akhirat gula ben ajunan mi tatangka. Laki tak bisa nolongi bini. Bini belum tentu nolongi laki. Anak belum tentu nolongi ring tua belum tentu bisa nolongin Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sampuna masuk ke akhirat maka keluarga semakin gula benajunan nisar ke keluarga kejak benisar gula ben sampean keng mun ke akhirat mun tak untung pada Rabu kan nisran ni ke bisa saja tak kerena ke anak nisar dapat tak nisar kan kejak benisar ke anak lagi ada kenisran sepaling raja tempeng kenisran ring tua ke anak kule sampai tanya ki bi orang tak holil sampean ke menisar ke bini na ben ke anak jawab bi gula nisran ke anak mun siang hai kok kaki ni saya gila tak tahu kaki ada suruh mulai kade siapa di anak ibu tuan rumah tuan rumah tu kok furka dicontet ada bila baca kaki lah gentang padalah dia baca tuan rumah bebas dek rumah boy tuan rumah lo papu para Rabu nisran ke anak mun sia mun malam tedung udah kan tahun dore bukti lagi dah cek empian nisran ke anak coba mun andi anak keni sake umur 2 tahun pas sake bipa bapak ni cek saking bisa gente kan sake gente kan kalau kaki beres jongti nang kok sesake ada apa karena mun anak seumur 2 tahun sesake maki embung tak ning liguli ada yeto bener nah tak le bener mungkin saya sakit ni kepaang pun ribut kan lemen lo jua kapan lemen lo anak itu kan keningan le anak kan serna ring tua ke anak luar biasa bu bini ke laki ni kemun ki odi kau adalah separuh nafasku bu kerja mun ki odi laki nak kau adalah separuh nafasku mun selaki ke pasar si bini tepek becaknya abun hilang selajah akhirat ni kesemakin ngucap oh my dear I love you you love me you and me lap-lapan saampuna masuk ke akhirat ni ternyata tak abadi laki belum tentu nolongi bini belum tentu nolongin lah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih betul gak itu satu aja manusia patang buru pada Rabu patang nyimpang satu aja mikir tak kok abang tipi ni kata selamat mi abahasa iya akhirat itunya kula tu mana ceramah tahun 2000 lekor pulangan haji kula ni kesa ceramah jaga bagian go jago na kang tuni orang kapi saja geten kula tepak kau cen angin santak ero potong rempak grebek billahi buru kapi saja ke kula jaga gambul ika keng kapan tero perempak itu memberi bebe kapi ni kan tak usah abahasa pulangan haji abahasa gugul are umbian makin sekuca adentek hulil yasin sekuca duca madentek sesambian makin adup ke gula kapi naudzubillah terselamat tabah bedelen tu lo kira buru kak kantom dia paling nyari berkat buru ke boro juga tak kira bah kira nasi ceramah dia bener aku tak liatin lagi nongko kok langsung ada bu bener kok
Ara aja biar ngocak enten mak lihat acek saking tengah diri. Cek dia mah tuan rumah kakek. Nyonyo kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi ini kene ngarai teng panteng mi genteng ya kok. Aku sudah punya istri. Loh, emang kamu kira aku laki-laki apaan? Kamu kira aku laki-laki murahan? Sorry ya. Ki kacang ibu gemet kemarin. Aji lah kare goleng kebi aja. Entah kok boleh saya selagi. Sengantos. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu, ketika keluarga tak bisa nolongin, ketika anak tak bisa bentuk, ketika bini nyimpang, ketika laki buruh, maka harapan terbesar pada saat itu tidak ada lain kecuali illa man adzina lahur rahman, kecuali orang beriin izin bi Allah untuk nolongi. Maka dengan ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih, saya rasa bisa nolongin nang hari kiamat, nang mahsyar, nang akhirat, kecuali orang-orang sayyidin bi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sayyidin untuk nolongin. Salah satu yang bisa memberikan pertolongan bekto gak dintukus te Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mangkana gula benajunan amolotan long molong pentaun sampuna banyak pak sedekah aki beni tak puluhan juta abing beni tak lesoh beni tak payah mak jeung aja galuh harpan situng ketika kemudian tak ada orang bisa nolongi man terbit Nabi Muhammad kula ben sampian iya ku umat bahiki baga swarga. Amin Allahumma. Ni karpan sepaling raja kan beni tak mana sedekah ni make ala tuan rumah make kiai make sera me keluar kula benajunan sekecek beri itunya ni kak kula ben sampean bekal makat ke situng alam se alam ni kena tuaki napa kula benajunan abeli ka neraka napa kula benajunan abeli ka swarga keng manter sadir tak tinggal ka neraka tersok masuk ke swarga kapi terus masuk swarga oh pada berarti timon koknya ku tropoto nabi ambian daripada selamat. Maka tak langkung mun sampian budian selamat khulil yasin tade sariaki keluar kula. Mun khulil yasin seselamat sampian tade bi golek sariang. Mun pada tak selamat pada jak jungre sarian. Mun pada poton de emah. Ya mun kula selamat bi kula bagian sedajan dayan tarik kapi. Jak gubet. Nah mun aduh nyampit ku tedu dan tak ambil lah jago beter kak jago beter ki pokok gula ku bi gula langsung inggi baki ni bismillah langsung rombongan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika laban amolot tadi kula benajunan bekal syafaati engki kalau ben amolot tadi kula benajunan bekal syafaati bi Nabi Muhammad keng beda syarat tu para Rabu eka beda lagi syarat ki. Orang seamolot tani kemudian bekal iki babi Nabi Muhammad. Orang seamolot tani kemudian bekal selamat oleh syafaat keng beda syarat tu. Kenapa syarat tu? Pertama qatumata alal iman. Qatumati dalam keberadaan asangu iman Islam. Maki amolotan ben bulan keng mun mati kafir percuma tak kira selamat. Terselamat dekapi. Terselamat dekapi. Makanya kula benajunan anyu on pada Rabu. Semoga ketika mati kula benajunan kalimat Allah man teriki be mati. Maka Nabi Kanjeng Nabi epakon lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah mun badareng kukul mati yang mun badareng kukul sete cak kolopai ko pinganikah telken la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah cak je kaje cak cang kencang mak le engen kangen etrok buntek cak begencang dikibah begencang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aja langsung tahlilinya mana kan talken kalaban la ilaha illallah ban kaula banajunan man terbisa aseta asangu la ilaha illallah dak remma cara nama le bisa dawuna ulama matan nas ala ma'as masyarakat kukul matan nas ala ma'as manusia ini kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari
Saya orang sebiasa zikir da Allah. Kak din tomatin bakal ngi berzikir para rabu. Maka cek kalau pai pun mari afajang. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Mun bisa 33, mun tak bisa 11. Tak bisa 11 tak bisa. Langsung mati weh. Tak usah di 11 tak bisa. Keng pak akhir dah baca dah kalau subhanallah 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 11 lama hari lah. Keng patepak subhanallah subhanallah. Sini ke banlos 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 dan malaikat tertulis matempong ka acolong iko. Apa pasal baca banlos 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 banlos. Kecuali lauring bagian po sepo, mun po sepo ka sa torot make salah. Cok lambe ada simulang mangkin la capok katoman dan gerre cilo tak ning ngoba tikal jua. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Pereng hakim bay budi. Banlos 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 banlos. Subhanallah wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah 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 alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman. Allahu akbar. Lobar 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 lobar. Torot mun keng sepola torot cek cokot dikon. Ya bener macam lam bagi ngadak simulang kasa. Keng mun kula benajunan patepak subhanallah 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 wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah 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 alhamdulillah. Daripada sampean maca telok tapi tak becek tikel macam 11 skor petepak. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Daripada telok berlok apa berlok je. Pada benreng ngaji kak. Kula benajunan ngirim orang sete kala ben hataman khutmil Quran. Ben ekeremi yasin kama angu mun kencer napak kun sajen banyak becah sajen banyak kenceran. Keng mun maca khutmil Quran tak becek gara-gara cungcang kencangan tikel maca yasin bekor launan. Kan betul kata khutmil Quran cungcang kencangan. Saya baca pada itu mau kerukeng dah dengar tok. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi wa ma kunna mu'adzibina minhum musrifun wa ma ta'buduna yaqilun wa ma kunna nadimin wa ma hum bikharijin mu'dirun ila musrifun inna fi dhalika lamayitun. Apa saya baca? Bah dah boleh baca. Benih karo huruf, ben suara na bereng elang, bah ada sekali. Bah dah boleh. Pulanding selain la barak Maria pah muka gendul lemper. Edem bengkeng hataman muka senikah. Tak usah khutmil Quran tikel macam Yasin saus sepenting baca bareng baca lawanan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tikel baca laun saus. Kamu banyak kan jana khutmil Quran ban Yasin ya anguan saya Yasin te bang hataman ngak sia adaan gi buru jua. Bah kan khutmil Quran hatam 30 juz maki hatam mun tak pertu sekali bacaan. Banyak tak peratu titik keng becek anguan sekone para rabu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kelakuan ni paling ahsanu amala. Kelakuan paling becek beni aktsaru amala, beni kelakuan paling banyak. Maki banyak mun tak peratu percuma. Tikel makin titik kor peratu ni kepegal tetilan-tilan selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak usah bacaan sepeda motor andi 4 yang ada kening tompak. Andi sepeda motor 4 situngnya ngaltok setir. Situngnya potong kanal podo. Situngnya langko 7. Nah andi 4 yang ada kening tompak. Andi situng keng tompak aja apa boleh bisa. Sepeda motor. Ada pemulai kada, ada pemulai kada. Sebel deh. Toreh andi 4 tak ningang kuis sekali. Andi situng siapa bayi bisa hitung apa pak
Anggo anempak kening tompak kabeh. Sepeda motor. Wah, hai kok. Hah? Tahu ke? Oh gigi ini kurang santap. Bah, sepeda motor. Bah, mun tahu ke geng gigi ini bu. Coba tebuk gigi ini juga. Insyaallah ongke deureun aja. Entah lagi cemetel ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi para Rabu, kaula wenajunan saat makin sadir. Semoga sareng Allah Subhanahu wa taala. Tetiap orang oleh syafaat Nabi Muhammad keng tak langkung. Benih cuma kelaban amulatan langsung oleh syafaat. Karena syafaat ni kebekali bagi ke orang mata alal iman. Kaula benajunan mati dalam kebedaan asangu iman Islam. Mantar setaja saya hadir saya asangu iman Islam. Allahumma ya Allah biha 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 ya Allah bihus mantir tak saya kecuali iman Islam cekak ida de kaula benajunan dak remah cara maklem sadar dalam keadaan husnul khotimah maklem adzikir biasa aki makin adzikir ki orang ni kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari mun biasa adzikir zikir dia kebekal eka sanggo mati mari apa jeung subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 30 tambah la ilaha illallah 33 para Rabu bahkan zikiran nikah mun hadis dari Nabi Muhammad nikah benih cuma malas tarik apa jeng tapi sebelum asarin panasarin rupa ingat ke bini nah le adzikir gelung subhanallah 33 Allahu akbar 33 alhamdulillah 33 nyampit bini nah ada teh dunga benih tahlil ka iku coba hahaha yu kaula benajunan tedung ni kekempeng amate banyak orang tedung tak jaga boleh bener kula benajunan tempat sepaling nyaman ni ke kasur cang perasaan padahal semati ni kayak kasur kabeh orang hati-hati pada Rabu makanya kula benajunan ngastete mun tedung macam-macam pada yang tak bisa maca lanceng sampean maca sepanda bismikallahumma ahya wa bismika amutu pada yang sampean lanceng geluh bismillahirrahmanirrahim cukup je sampai tak maca sekali salah sing ngide ya deng TV napa kun odi orang ngide salah tidung angan ngadku remote ngerok ki ajailan Allah yang tadi di pinter absaab ayat kursi lekebuk ayat kursi orang saya maca ayat kursi ni kesitung ketika asaren sampean tak kira masuk seher nomor 2 ketika asaren maca ayat kursi romana sampean eja tak kira tauper ketika sampean asaren nomor 3 kor maca ayat kursi sebelum asaren romana sampean aman tak kira masuk maleng kor kunci lah bengah lah ya mun labeng barber makila koceng nyono buk sani karo mani mun kadung masuk na maleng makila kunci congkek ben raceng orang sebelum asarin maca ayat kursi maka bi Allah bakal eja gemaleng tak kira bisa nyungkek romana sampean mungkin raceng maling ngececer oh tapi mungkin maling apa ngantuk pan debak ke romana pah ngide deng romana pagi dingkol belugi laku oh tabak enten raceng tak cecer maling tak ngantuk keng kapan nyungki apa si andi Roma di lempah beutoan semalam tak ambu sekali burung sing e amun sani apa ni teguh Allahumma sholli ala Muhammad pon jadi nomor situng share saya syafaat Nabi Muhammad orang saya dalam keadaan asangu iman Islam derem cara maklem tinggi la ilaha illallah nomor situng tolongi kapan mati talken kalaban la ilaha illallah nomor 2 kula benajunan ki odi biasa aki adzikir karena matan nas ala ma'as manusia ini kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari banyak orang sebelum setan ini ngaji lupa mati orang yang berduk al-khazini mati tempo nak berjeng apa biasa berjemaah pada Rabu saya itu Nabi Allah ngaki tempo nak berjemaah padahal bekto sehari ini kekancek leken 12 jam apa pah keker tempo nak berjeng sengaja meniking ketepaan Allah tepat tempo nak berjeng sehingga sahid tak akal tekel kesah al-khazini salah sahid tempo nak jauh dari orang tua sahid tempo nak nyari ilmu sahid tempo nak kekeri berang berak man mata bil hadam ni kesahid
pas sahid dalam keberadaan bejeng kasabok ong sahid akal tekel si al-khuzini sesete kasakuleku bani karo masuk swarga dopak ke dalam penyonok polen celet caci ke di dalam nasi dalaman boleh artinya cek selamat tak sabar Rabu makin macam cek sedih nah tapi justru budan akhirat si untung ketika disah yang tikal saat ini kaman terselamat dan tertai kerempat ada pun dukian ni kah yenjo tak ompian pahalun caki ya mari nah keng manter pada selamat keng salah tadi terjadi ni kah kak ditak kak bisa tak rogi kak bisa untung raja pada Rabu kula benajunan king menter terus selamat setuju amin jadi orang ini kepebiasa adikir maka dikir ni kebekal ekibah mate tak usah orang mate kak orang mun biasa adikir kapan ngecit dikir ni keluar secara otomatis tak sadar orang mun biasa adikir kapan ngecit saus dikir ni bakal keluar tak segera sah coba orang saya biasa adikir tabak Allah kan sedikit kan tak keres keng mun orang tak biasa adikir tak kira keluar Allah kak coba keluar di kantor kan cara sampean buk dengan terus patek kerembung siapa nak kana mau tak keluar patek mangkana matan nas ala maas manter kau benajunan ketika saya kalimat Allah saya keluar amin mangkana mun bedereng mati ya la ilaha illallah kapan norok buntek pada Rabu ambu aki cek telken kia keng cek tina aki sesakarat maca aki yasin ben ar-ra'duh jadi saya kocak kalimat terakhir la ilaha illallah ni kebeni pasal bereng ben mate maka saya maca la ilaha illallah mangken mati na du malam tak apa-apa sepenting mari maca la ilaha illallah tak ada kante lain sampai mate beni bah bereng maca la ilaha illallah bah mate di mana nemu mun tak kini Indosiar aduh aku sudah tidak kuat aku titip anakku nak ya tolong jaga la ilaha illallah jadi mamuni dina berde kukul sidai ada ya so mo dia makake dah lokean saja dah jadi ngemat ya si pada pungkan aja tena di ngesu pabungkon reding mesti ya bulan mesti ya tak milo sangkulan tanah aduh kau tak kuat kana la ilaha illallah beda tidak iya nanggi kukul ada jadi benih bah maca la ilaha illallah bah mati benih mari maca la ilaha illallah lo ada kante lain sampai mentir tepak gaul ajunan jadi saya iblis syafaat sepertama orang saya mati dalam keberadaan iman mun parloh asangu la ilaha illallah mangkana biasa aki dimin para Rabu beda tunging nih kak tunging ini ketungat tu bareng tak kenging mangkana nyamai tunging beda orang ni kebur lebur nak nyanyi melolo saya keleburi lagu nama GZ anggur merah no? Jo insap gula mang oh Laila mun Laila nyapsap sudah jura tak kira bula sengabes glowing mun muana king sayang ker sokona nah oke Laila ngambek engko terus aki mun tak iki bemole ya mun laki sing ngambek takok gula keng mun bini elang ayo nyanda tapi tanam ambu hula makin yo boleh sampo nyarian janda ambu makin ambu melelabuh sebab ka Honda mun ki ngoda tak tumbuh oben kula ambu senyari janda mun nemu nyari separaben hah? Ada ya? Ayolah tukar san-san budu acara sini. Dia nak mayu. Tak teman anu tuan rumah kok ini bah tukar mayu.
Mabengko pah yancam Madinah ni. Beda tuan rumah ada kerana kacang ke bagian. Ai kala ada cerita ada tuan rumah pah aku gegan sepereng dek je. Nanti dia mulak kacangnya patah dek sekali semangka juga ni. Ajo. Itu ngagade piring. Kepaki aku tuan rumah aja. Jangan par jaje kok. Ada tuan rumah ada kerana kacang ni. Bon. Apa? Bon, ayo boleh. Hah? Lepai bang. Mertung. Beda yang cara mesra nyanyi India ding. La 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 la. Yalla. Tak kurang beri make cok konjong kok. Cok konjong si bahayan. Bon. Syafaat Nabi Muhammad ni kemudian bekali bagi kau orang saya mati dalam keberadaan asangu iman is. Nomor 2, Dawun Asy-Syaikh Nurhan Nasir ibeki ka pasirah. Orang saja gebejeng 5 bektoh. Nebodina boleh. Orang saja gebejeng 5 bek. Makela amulutan ben bulan mun tak bejeng haram poton. Poton jak macam. La amulutan jambu keng mun tak bejeng. Kanjeng Nabi Muhammad bariun min tarikis shalah. Nabi Muhammad kak dinto lepas dari orang saat tinggal bejeng para rabu. Jadi makela amulutan make maca selawat. Makela semacam selawat tegedebak ke Banjarmasin. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Keng mun tak bejeng tak kira selamat. Mun tak bejeng tak kira salah. Mun tak bejeng tak kira salah. Alhamdulillah ring kukul bejeng kapi thank you. Alhamdulillah bujong kapi kukul nikah. Mantar Allah terus apa bejeng kapi. Benih karo hula benajunan nak foto mantar itu yakin orang-orang sa bejeng. Apa napa sebab para rabu? Okoran hula benajunan beda bejeng ni kani ka okoran. Salah satu iman Islam bejeng si bahas bi ulama. Karena syafaat ni kemudian tertuju kepada 2 kak itu. Situng mata alil iman. Nomor 2 kau lebih najunan aja ke bejeng 5 bektoh. Mangkana orang kafir makia sedekah. Orang kafir ni kemudian makilah ibadah ada remah. Bagus ahlakka. Lebur nyumpeng ke masjid. Lebur nyumpeng ke pesantren. Orang kafir tak kira tolongin. Apa napa? Tak ada iman na para rabu. Umpama iman sekali orang kafir. Tak bejeng para rabu. Kau lebih najunan sepite dari orang-orang kafir. 2 nih. Ati kula benajunan beda Allah beda Nabi Muhammad pah kula benajunan saade semalam 5 kali pada rabu ngadep da anjunan Allah subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kasih lagi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Sehari semalam ku deben sampian sangang kali kak maca la ilaha illallah nikah. Sementara la ilaha illallah nikah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Kuncinya suara kini la ilaha illallah pada rabu. Sampian saya bejeng maca la ilaha illallah sangang kali sehari semalam. Berarti sampian sehari semalam muka na beungeus swarga sangang kali. Masa sehari buka sangang kali bah tak masuk atau kali deuk. Di swarga maksud swarga kan? Hah? Swarga. Sehari semalam sangang kali lain bejeng sunnat lain tahajud dah. Insyaallah alhamdulillah mun kukul kada saya tahajud sekali. Tapi enten kukul ni gudang giding bertaja epon biasa jaga malam thank you kak. Nyeram bokok. Nabi Muhammad ni mun bejeng malam hatta tawarramat qadamah sampai kalau mampakna kanjing Nabi ni ke sampai bere. Mi bere saya baca Al-Baqarah, saya baca Ali Imran, rukung acaman, sujud acaman, bere syukur. Kuliban sampean mi bere cak saya baca inna. Ini mabda inna mabara. Salah saya baca inna pahki lopot lekah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna. Entar de emas saya baca je. Bahasiran kau orang mate.
Sampai bi Siti Aisyah ni kanjeng Nabi, ya Rasulullah sampian kula siapa lo ngeben sampian asarin ni kana kin ada entek raji selain. Kapan sampian dateng beni pah asarin empian pah bojong gen samalem. Tore na apa cek bita-bita bojong ni ka. Empian kan jamin swarga bagi cek bita bojong. Kanjeng Nabi ada bu, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Kita seneng ya mun ku syukur ke Allah. Engkau je justru pun lek jamin swarga ketang bojong saja Nabi. Siti Aisyah ni kecek ringan raji sepaling muda manja kak. Nabi Muhammad mun bojong roh Siti Aisyah paha kentang ya ada. Ki kentang. Nabi Muhammad ageser etrosaki. Cok iya mana koko. Mun Khalil Yasin. Apa jangan tahajud pah ni bini akan tangi tang ada dia. Ada ruku langsung ngolosot ke bawah dia. Cek hahu. Grup nambian je makin lepen temu tak tepat tina nak ampo tak anda. Tanya kak, bener kak bener. Sampai ngucan leso beri mare. Jo. Hahaha iko. You, iko balik ya. Iko balik lagi. Reng laki ni kayu mun eroma dak kenyang keluar make yang kak tak kira ada bener kak. Mengiding ambian you. Mun eroma dak tobuk luar make berdik tak kira ndak bener kak. Ngiding kak hu. Keng mun eroma kurang depak keluar desa harian. Thank you kak. Makanya kula saya ngak mesenah. Kek laki kanca kula ni mun bede compok cek pas sampai minta angka aki you. Cocok cangkek laki ni kok. Lesok ngantok kebala kak engkau lesok ngantok kok teh dungah. Apa cangkak ketok nyetok tibi dai. Nase. Prasmanan. Milih si kembang kaki kak, apa jangan kaki kak? Apa nggak ada asit tunga, apa kesukaan sedia deh ya? Hari siap kapir ya kak. Aduh saya tokol sekek kapir kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, ketika laban molotan kula ben ajunan menteri syafaatna amin. Yang tak langkong motor adua perkara biasa aki adikir mak le dikir nek iki bemate amin. Senomor 2 jaga bojang 5 bektoh karena makin amolotan mun tak jaga bojang 5 bektoh kula ben ajunan percuma tak kira selamat terselamat dekapi amin. Daripada becerah amin. Tuan rumah semakin abdaki acara gak dinto pada Rabu banyak biaya saya keluar dari gantian Nabi Allah. Ajunan sama teka hajat makin nikah mantir bi Allah pada teka hajat. Acara makin nikah pada Rabu sampurnah gara-gara sampian makin nikah hadir kapi. Kula makala entar kak kantoh king mun karo king ben pak patli wa dua tak kira acara mah kula. Apa cak kula boros. Gara-gara sampian hadir kapi gara-gara sampian makin acara nikah sampurna gara-gara sampian. Itu akhirnya mantir pada sampurna kapi. Almarhum nikah si almarhum ki. Tok. Patikna sekali ini. Daripada selamat amin. Pon pada Rabu terakhir penggalan nikah makin kula tempo nak abangun masjid berdeti satada masjid dah. Kula rencana abangun masjid yang mulana gen leku minta tolong terus masjid kerdus. Entah ning 2000 mun lebih di 2000 tak usah pasang. Kula minta ning 2000 otabe 1000. Tak andik 2000an tak usah masang. Karena makin 2000 polong ben tempat selain kita 7 jutaan dia. Si andik 1000an 2000an si kita yang kui pasang. Mun lebih di 2000 tak usah pasang tak usah. Kula cuma minta 1000 2000. Ya polong ben selain. Keniat kebai saudara kena sampean dek ke keluarga nas ampun sete ngireng sallallahu alaihi 2000 mun selema ibu sosok 3000 sallallahu alamu mun tadi 2000 tak usah masang tinggal kak minta ning 2000 kuda sallallahu ala Muhammad sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Habibi ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu alamu, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Motor sekelang kau ngajunan senyumpam kaniat kebaik sedua kana ring sepon sampun seta iki dadi deki ke masjid ni kagapan ke beli semen ke beli cor selamat cor de ke mancung kencer na akili dek ring sepon ajunan sampun seta tor sekelang kong terallah sapari ngebelsen terallah sakan tena keleben kente selangkong sampurna nyuun sapora sambil kerja begelak tangki kak buk sapora aki benin tara kerja king mun tak kerja impian mule buk mun pahula ceramah neraka jahannam mole kena tungro mik mole pi apa cong anyar depak layo pereng ko eko jadi ya bang enten tak usah saya harus elang deki pacawan sekadit toh sebisa pada pak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik asdu'a iki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratil marhum Bapak Muhammad Mahiyah, Bapak Latif Pak Mahiyah wa usulihi wa furu'ihi indal kubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. La tu'adzibhu wa adkhilhu al-jannah mal anbiya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fidaan wa fikakan wa najatan wa salaman lahu minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wajzihi anna afdala ma jazaita nabiyyan an ummatihi wa atihi alwasilata wal fadila wasyarafa wad darajata al aliyata ar rafi'ah wa ba'athu al maqama mahmudan alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata mawlidi nabiyyikal karim fa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim wa askinna bi jawarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannati bin na'imil muqim. Allahumma adkhilna al jannata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala walhamdulillahi rabbil alamin. Nyu'un sapor setajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.